Ola, chamome Ismael e vou a presentar o seu libro de Penúltimas tendencias. El autor es Carlos Negro. El título se llama Radical Punk. Nazo de novo, pero desta vez sen agua bendita e con moi mala hostia. Ola, chamome Inés e vengo a leeros un poema. Tratamento de beleza. Xa está, xa pasou. Corto contigo, despréndome de células mortas. Dome unha masaxe de autoestima. Aplico ao meu corazón cremas hidratantes e reciclo as vaguas como augas para as plantas. Pois este poema quere dicir que esta muller pasou no mal e chorou moito. Quere enterrar os malos recordos e deixar o pasado atrás. Quere enterrar... Bueno, o que nos quere decir es que a muller non se sentiu ofendida na vida pasada e que agora non se va a dejar intimidar por nadie, por nada.